فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا من طلعته، والليل دجا من وفرته. فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. كنز الكرم عذب الكلم، هادي الأمم لشريعته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته. سعت الشجر نطق الحجر، شق القمر بإشارته. جبريل أتى ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته. جبريل أتى ليلة أسرى، والرب دعاه لحضرته. نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته. فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا من طلعته، والليل دجا من وفرته. فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. فاق الرسلا فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. كنز الكرم عذب الكلم، هادي الأمم لشريعته. أزكى النسب على الحسب، هو خير نبي في أمته. أزكى النسب
على الحسب هو خير نبي في أمته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته. جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته. جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته. نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أصبحنا وأصبح الملك لله، وأمسينا وأمسى الملك لله رب العرش العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الصالحين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر، ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. أصبحنا في أمان الله وأمسينا في جوار الله. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. اللهم هب لنا قولا صادقا وعملا صالحا وفرجا عاجلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا من رحمتك وامنن علينا بالحفظ والفهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والمقام الذي وعدته. اللهم صل على سيدنا محمد الجامع لأسرارك والدال عليك وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما ترفعني بهما عندك على مكان في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم وفرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. Amma ba'du. Para pendengar, para pencinta setia Qauliyah 371, sesami-sami satejenah insyaallah mulja'aki Allah. Wabil akhas sateja para kiai, para makai, sateja sukan para guru-guru ngaji, sateja para ustaz, sateja para ustazah, langkong-langkong seni teni Qauliyah 371 pagi semangken manabi leres ning pagi tanggal 16 Maret 2021 sidak setejana tenggola matorah sekelangkong secek banyak. Cakancah tortantretan beteng kulus tejah seaktif setiap pagi, aktif setiap pagi istiqomah memancar luaskan Qauliyah 371 sepancar boleh melalui banyak frekuensi, utamaipun frekuensi pun 2 meteran. Saya singangkui frekuensi pun orari atau benar singangkui frekuensi pun rapi. Khususnya Jakancah selalu aktif mereli si badan ini RPU Angkasa Bersaudara ataupun RPU sebenarnya Maharani Group sidak setajana patan gula motor sekelangkong sukanan dak kasih mereli Qauliyah 371 kaintoh melalui FM radio. Tentunya sebagian daripada pendengar mersaaki melalui radio langsung atau melalui radio sebenarnya HP. Sukanan saya memperluas pancaran Qauliyah 371 kainto melalui internet channel 290 Santrios Sumekar atau bacukan selangsung tantretan petang kulis saja saya memperluas pancaran Qauliyah kainto saya pancar ulang melalui pengeras suara saya dari masjid musola Langker
atau bening pok compok sidak setajana cukan batan kaulah mator banyak sekelangkong setajana cukan batan kaulah mulja aki ireng sataja muci Allah alhamdulillah 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 tercukan ngireng mau salawat dak Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Panyabis betan kaula dak kasataja para pendengar para pecinta tidak lain iki paneka apektah barang penting apektah sesuatu yang sangat penting sekali. Cuma sebelum ka entotan kaula sebelum ada kasata jenab manabi tenggula paneka pangki tenggula berharap terlebih dahulu nyu'un deka Allah adu'a deka Allah mantermuka sepangki inatan gula setaja bagi makin neka tanpa terkecuali manter paling nak kesehatan atau dedem keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Jaga sehat, jaga sehat, jaga sehat. Jaga sehat, jaga sehat, jaga sehat. Ampun tretan manabi tak sehat. Lekor harapan teroteti sehat. Cuma tinggal tepan sehat, sehat apa tak jaga. Tepan sehat, pas tak jaga dak sehat nih. Ting oleh songkan, oleh kering, oleh beda penyakit, bah bosang ke sehat. Jaga sehat. Cobi yakin. Okor kalaban kekuatan bi'izzatil anfusi. Okor kalaban muljana abba nik. Sekak dimajukan manabitan ko lepas kebetulan mangkii seterjadi antara nasi ecabisi si hadiri dak compok na dalam kabadan songkan mantar tulai babaras mantar tulai pasihat mantar penyakit na mantar tulai pailang tujukan muka-muka sareng Allah paring tulai mangkibu kona tanpa. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa si efek tadi di hal sepenting kesebut ki si pakun ternyata. Sekun pakun tak ada perubahan. Tak bakal ambu-ambu. Tak kira bakal leren-leren. Tak kira bakal berhenti. Mun setiap pagi kau lihat 371. Habis dak setuju pendengar kangkui ngacek telok aceken kangkui ngacekin telok aceken atau berkangkui madepak telok aceken kangkui menyampaikan telok aceken si pertama tidak lain iki paneka mabanyak asataja ngireng adzikir daka Allah. Ngireng mabanyak adzikir daka Allah. Di qaulihi ta'ala. Karena dawun Allah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
Ti kula ngacak mabanya adzikir dak satajana karena tengkula satajani ketepancet pakon punya adzikir sareng Allah dekat Allah. Iki si pas mabanya ani ka termasuk bagian saya berak berak. Sebab sebabnya aneh ke bah berda. Kadang-kadang nak karena apa? Adzikir dekat Allah karena pangki tepaan manabi pasir king beda kifayah. Noro atahlilan. Noro adzikiran. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ingki tretan saja. Caipon tebu dari sebelum nasiki belum lastare. Telok amal seberak lakon. Telok amal seberak lakona. Mereka tereng atil. Tereng atil. Terutama ki atil kabak tibi. Orang sekempang tak atil ke orang lain. Karena si tak pernah atil kawan tibi. Ibadah lah salah. Ibadah rokelero. Mesti nak ibadah abak nyari belisan seraja malahan dan tak oleh belisan. Abak saya ibadah Masya Allah putar kencaran dari Allah. Padahal kan tak kencar. Ini sedima abak serojak tu butuh. Abak serojak tu butuh. Malah bakun. Abak nikah. Hari ida kakak putuan nikah. Ini kan tak hatilnya. Kan tak hatinya. Dan si ngiran di barin roh. Ngacih muanga dek macam kaputuan. Ikhlas niat ate ngarep karidaan ngacih muanga dak macam keputuan. Ikhlas niat ate ngarep keridaan. Ternyarih kekuatan ate seiman. Adzikir tak peke takok dek tepuan. Ikhlas niat ate ngarep karidaan. Ternyare kekuatan ate seiman. Adzikir tak peke takok dek tepuan. Tepuan nasirah kanikmatan tunya teracekan setan. Gini kah? Jadi adil ni kan sebalik ke zalim. Jadi muntakrifah al-adlu wad'u syai'in fi mahallih. Sebalik ke zalim wa zulmu wad'u syai'in fi ghairi mahallih. Mun abak pasti nak
Kutu tetireng tepak pana. Sedang mangkan ki ngabdi ni kulaban panjangan dak Allah ni kan kutu tepak ternyata. Jadi Qauliyah 371 ngajak mabenya adzikir de pangiran maung kuat nyokoreh de kanikmatan ma tepak ma pekus pola pangabdian ngaji muangah de macam kapuduan. Ni kata ti berat ni. Akabai atil kabak tibik ni berat. Kan cek pang-gempang nyuruh atil kasih lain. Tol keadilan ni kan penting. Keadilan dia si berangkat dari abak tibik karena abak tibik ada hubungan dengan Allah. Selain bi abak tibik maksud. Manusia selain benar-benar tibi ini yang dihubungan bi Allah. Waktu batil yang dihubungan bi manusia batil. Pas nomor 2 tantretan saja kepada Allah. Nomor 2 tantretan saja kepada Allah. Lalakon seberak mereka cepon wa muwasatul akhi fil mal. Wa muwasatul akhi fil mali. Ben akayan fokus ataupun tu si fokus dekat retan. Apa tu yang dalam masalah apa? Fil mali yang dalam harta. Fil mali yang dalam harta. Cik berat tentera, tanah minta sompongan. Berat saya beri sompongan. Kenapa boleh? Pas ada alasan pan mau napan pas ke ngabu abri ya. Berat. Wa muwasatul akhi fil mal. Akai fokus ketretan kalaban artan. Ya, siapa sih tak ngaputu akin harta kan sini. Angkep kalau menabi harta ni ke tempat biaya aku leban panjenengan, nafakon aku leban panjenengan kini ke. Abento pernafkahna, abento pernafkahna saudara. Tretan fiddin. Kita ntona kangku ku leban panjenengan orang seandi. Orang seandi. Warna nyata-nyata sejen tambah andi, sejen tambah andi, sejen tambah andi, sejen tambah andi, sejen sok melarat. Melarat benih melarat artana, melarat semagi yakin artana. Paski perhitungan. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ingat dak ni ke boleh apa? Ingat dak ke silaturrahim dak kira. Silaturrahim ini kan sesuatu saya masuk bagian terpenting ning dalam kaudian ke silaturrahim ni. Nah, silaturrahim pun juga ia ada aki juga masalah. Kenapa kebahagiaan orang-orang seisi lain, orang seisi lain.
mun nerima reng pareng dari harta nikah. Kan dia pun dalam jawabun Allah dalam hadis qudsi, jawabun Allah yang dalam hadis qudsi, sil rahimaka bimalika, sil rahimaka bimalika, fa in bakhilta bimalika famshi birijlika. Sil rahimaka bimalik, nyampung abu anda kapalena bimalika kalaban artana beuna. Ti ya maksudnya si banyak nyambi bunga, si banyak nyambi bunga. Yang tak usah kasih butuh mak. Tak usah kasih butuh. Kasih tak pati butuh, mempas tak butuh sekali minta kira. Minta kira. Kasih cakap sekonik butuh nah. Muni padengin obang, muni padengin arta. Arta ni kebenih kon obang molor dan selain-selain. Pada kecet bunga kok. Kenapa boleh je lagar hajat ni garaja. Hajat ni garaja. Mungkin mula cerita tak saya peringakin. Mula cerita tak saya peringakin ni sepenting aku bayi fokus kah ketretan ni kah. Nak bisa makin misem melolo. Misem. Lelakon paling fokus ni misem. Maksudnya lelakon termasuk lelakon si fokus ni ke juga misem. Benih kon misem melolo lelakon si fokus. Nanti arti antara lelakon si fokus juga harupa misem. Tabun kerja Nabi tabassumuka ala wajhi akhika tabassumuka ala wajhi akhika sadaqatun. Tabassumuka ala wajhi akhika laka sadaqatun. Mi sama bakna dek ketretan beun. Laka kandi bakna sadaqatun ada tadi sedekah. Bisi sedekah kian. Tadi berdua ketretan, ada berdua tangke tak ada apa sih berkiyakin ni. Misem be. Papunga yang lain. tabassumuka ala wajhi akhika laka sadaqatun. Mi semabak na katretan na ba na? Kan di ba anda sedekah. Itu sedekah. Kemudian cecek pada ngakin tada andi harta. Ki mari ngakimi sambi maksudnya korakor setretanan senegala. Kus-bakus setretanan. Cek sampai sentiminan, cek sampai sokeran, cek sampai seteruan, cek sampai korpongkoran. Napa nikah pun lah barak bulan Syakban, barak nisfu Syakban ko. Napa boleh pun lah barak nisfu Syakban. Barak nisfu Syakban. Nisfu Syakban nikah. Napa tretan malam.
doa diterima sareng Allah Subhanahu wa taala. Nisfu Sya'ban nik. Jadi kita kulaban panjenengan sonataki ngudi malam nikah. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man ahya al-layali al-khamsah wajabat lahul jannah. Siapa-siapa orang yang ngudi malam lema wajabat lahul jannah, maka wajib lahu dakaya seorang al-jannah atau syurga. Berjan sebagian la turaddu du'a. La taruddu du'a. La turaddu du'a, man ahya layali khamsa la turaddu du'a. Jika antum berdebu wajibat lahul jannah. Lailatul tarwiyah wa lailatul arafah wa lailatul nahar wa lailatul fitr wa lailatul nisfi min sya'ban. Malam tarwiyah, malam arafah, malam telasan raja, malam telasan ramah, pas malam separuh dari bulan Sya'ban. Sunnat ihya'u hadzal lail. Ini sunataki aku maudi ni ka malam. Maudi kalaban fokus. Maudi kalaban pengabdian, maudi kalaban pengajian, maudi letas salah. Kau sepenting tore kalaban panjangan ning malam nikah kawai fokus. Akai fokus Allah Subhanahu wa taala. Akai fokus. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sepetan kalau pernah mangki debu ternyata ting malam ni Sya'ban ni ka aing zam-zam ni ka tambah. Engki pernah mangki gula debu. Itu ya tak bisa mun tak tahu nang Mekah. Itu mun tahu Mekah kita tahu. Tapi makin saya rasa tahu ke sumur zam-zam. Mungkin lagi nyapok lambak. Ki kanak kas. Nyapok ki. Ke sumur zam-zam ni. Mungkin sumur zam-zam boleh tahu apa. Ya maksudnya tak boleh tak boleh ngok-jongok orang. Ni kating malam ni Sya'ban ni ka atamba aing zam-zam ni. Ternyata setuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Torjukan ning imalam ni Sya'ban nikah malam semun Allah banyak nyaporah tusa-tusana kulaban panjangan orang-orang mukmin nikah. Tetining imalam ni Sya'ban nikah Allah Subhanahu wa taala banyak ngapora tusa-tusana orang-orang mukmin. Banyak ngapora tusa-tusana orang mukmin, orang Islam. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Banyak seisapora Allah tusa-tusana. Saya pun sebut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaghfiru innallaha yaghfiru li jami'il muslimina fi tilka al-lailah.
Innallaha sangkun Allah yaghfiru panika ngapura Allah li jami'il muslimin dak kasatajana tusatusan orang muslim fi tilkal lailati ning dalam panika malam. Tining malam nisfu Sya'ban ni ke maksudnya? Tining malam nisfu Sya'ban sebadana tusatusan orang Islam ni ke sapora kapi Allah. Nah ini kudu kaperak ni ke. Kudu kaperak. Mangkana kulaban panjenengan ne pakon ngodi malam neka kalaban pekus ingki. Ngodi malam neka kalaban pekus. Terutama cabun ba'dul ulama yang malam baneke pakon banyak mau salawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Kenyaman Nabi saos teretan, kenyaman Nabi saos. Sya'ban nika akan tuknya masih barokah. Barokah kuat. Bahkan setengah riwayat Kanjeng Nabi Muhammad pernah ipangkii menabi puasa Sya'ban nika lain hal lebih puasa-puasa selain lain bi hal puasa-puasa ni lain nih. Nabi tak kira pernah Sayyidina Usama ibn Zaid matur dak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jabon matur ya Rasulullah lam araka tasumu syahran min asyhur ma tasumu min Sya'ban. Tak pernah ningali ten kula deka ajunan apa setiap bulan ya Rasulullah akati puasa sebulan ning bulan Sya'ban. Cik lain dia reti cit apa lain nongko dia puasa nak Kanjeng Nabi puasa nak Kanjeng Nabi ni bulan Sya'ban ni betul-betul cit lain nak lain. Tak pada bening bulan-bulan si lain sini kan maksud. Ya berarti beda keistimewaan. Makanya itu buah kisah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Sya'banu syahri. Bulan Sya'ban dia tang bulan. Bulan Sya'ban dia tang bulan. Bulan Sya'ban datang bulan. Nah, itu kan Nabi jan gelek kita kuleban panjenengan andi lalakon sehebat, andi lalakon sekuat, semalarat abak tapi mampu alako. Ah, iya. Akai fokus dek ketretan keleban arta. Lebih-lebih ning bulan Sya'ban ni. Lebih-lebih ning bulan Sya'ban ni. Jadi tore berinfaklah. Sampun kuleban panjenengan menginfarkan pasti kewajiban deka keluarga berinfaklah deka tantretan selain kan kamanok kena ya kan kamanok kena mah kenok kena sana apa kita tergantung canandikna
Tergantung can andi. Nah, kelar caan mabunga tretan kalaban kopi sejangkir, ya kopi sejangkir. Pokoknya sudah tiga fokusan nah. Sudah tiga fokusan. Sejelas muncan gula roh. Secara akal-akalan roh. Mun yang lain bunga sejelaskan ini bagus bakun mah. Setiap apa sih nyambi bunga ke yang lain itu pasti baik. Pasti baik. Setiap sesuatu yang membikin saudara yang lain, saudara kita itu jadi bahagia, itu pasti hal baik. Cuma pakun kita selaku orang muslim, kita orang Islam, ya cek pahban seromban kata jember tretan nika dari pun apa sih kesenengin kimun perkara maksiat ke pakun maksiat mak. Abdi kecemburuan sebenting kan membahagiakan orang lain. Lu ke lu. Mungkin ke lu si dibuat membahagia, si dibuat sampean untuk membahagiakan saudara-saudara sampean itu apa? Kasih dia ke lu. Mung kagak maksiatan gak bisa seneng mak. Mung kagak maksiatan gak bisa seneng. Cuma kesenangan dari kemaksiatan tak oleh lakukan. Ini kan. Ini pas umum sebenting menyenangkan berem. Nggak bisa kinjan si kebayi pas seneng. Tiba kun abali tak nyimpang mau nabak kotu napa? Kotu netepaki dari secek karbon lah teti ketetapan ya kita tetapkan. Selagi itu haram ya haram, selagi itu maksiat, selagi ini halal ya halal. Orang mukmin nih, ya kita kan kudu ngabas ke keimanan abek mak. Kalau bersampang kan kudu ngabas ke keimanan. Nah, perbuatannya orang-orang beriman itu seperti apa? Ma ra'ahul mu'minuna hasanan fa huwa indallahi hasanun. Wa ma ra'ahul mu'minuna qabihan fa huwa indallahi qabihun. Mulai nyata-nyata kita orang-orang mukmin berpandangan bahwa apa yang dilakukan itu baik, yang mengatakan baik atas apa yang dilakukan itu keimanan nah. Ini jadi keimanan nah. Masa mun nalako maksiat orang iman itu baik kan tak kira. Jadi cek paskor ngucak sabadana nyenengin kareng lain nih bagus. Belum tentu. Membahagiakan orang lain itu baik ya, belum tentu. Kalau kadang beda orang yang dikebain nang ke orkes, ke maksiat lah ke lu tangan tu cek orkes, wana ke maksiat. Orang yang dikebain dia perlu nang ke kunting kun maksiat. Jantibin supaya tante-tan jadi seneng. Ya pakun seneng mak. Tapi hal si nyenengin kan maksiat. Ya pakun maksiat. Tak berna boleh. Tak berna boleh. Tak berna boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Tak pernah boleh.
Jadi macam pertaretan, macam pertretan, macam perkanca. Kancane kata masuk menengi dalam kita pada si agama setong tretan. Pokoknya mungkin agama mungkin pada agama istretan. Mungkin pada agama kita tretan. Karena pas napa boleh nih bulan Ramadan, nih bulan Ramadan, tinggal apu kain dengan apa asa, masya Allah. Orang apu kain, orang apa asa nih bulan Ramadan ya, ika kerongin swarga, ika kerongin swarga. Orang se biasa apu kain orang, ilereng lapar sampai ni pakan. Biasa apu kain orang ni ika kerongin swarga. Ika kerongin swarga. Nanti agak boleh fokus ketretan selain ni bulan Ramadan. Masuk ki apa yang pembukaan ni kah? Apa yang takjilan? Jadi para pendengar, para pencinta Qauliyah 371 sebutan kehormatan di katina pemuljana Sya'ban ni kah? Katina pemuljana Sya'ban ni. Telepon pun ulama Sya'ban nikah nyamah seirangkai 5 huruf Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Dan ini tanda saja abali satajana hikmah dari per huruf seirangkai dalam Sya'ban nikah dekat satajana orang-orang seiman, dekat orang-orang semukmin. Bahwa pertama telepon Shin. Sini kenapa asyaraf wasyafa'ah, kemuliaan dekat orang mukmin dan pertolongan dekat orang mukmin. Alhamdulillah. Marina sin apa ain? Al-ain dekat al-izzah wal karamah, kemuliaan dekat orang mukmin. Nomor 3 ba ni kenapa al-birru? Kenapa birrun ni? Kebagusan, kesapa? Karang-karang mukmin. Alif ni kenapa? Al-ulfah, kasih sayang, kesenangan. Kesapa? Kau orang-orang mukmin. Dalam orang mukmin, orang mukmin suka menyenangin orang lain dan suka disenangi orang lain. Karena tingkan nama apa? Orang mukmin ni kan tingkan nama apa? Mak bodoh orang mukmin tak pendiri, ya benih orang mukminnya. Maksudnya ya iman lah kita iman seongkuan, iman tak kamil, iman tak sempurnanya. Menurut orang mukmin si iman sempurna, di samping aban lebur ke orang lain, aban pun juga nak leburin orang lain. Ika senengin dengan orang lain. Maka kita kamu ni sehari mak. Maka kita kamu ni sehari. Kesenengin dengan orang. Itu iman letak sekan ada. Mikir orang lain sih seneng, orang keluarga na bulan tak seneng. Bulan tak seneng. Bulan majarin benakan na, ternyata nak pada sih seneng. Kelak pun mula tak kuat, kelak mula iman tak kuat. Maka bini tak seneng. Yang bini dah iya mula iman tak kuat. Mula iman tak sekan, maka silake tak senang kia. Wabin nuri an-nur, wabin nuni an-nur kalaban akhir huruf sebedening Sya'ban nun. Mereka napa? Nutuaki katerakna orang-orang mukmin, masya Allah.
terak reng mukmin. Tak kun cuma nirai kaban tibi reng mukmin ni kan nirai ke selain. Lain ben orang-orang si tak lain ben orang-orang si tak iman atau iman ke iman apa ya iman sih beda tapi tak kuat iman sih beda tapi iman tak kuat. Sida makuat dah keimanan karena ki banyak salah pangabtin na ka pangeran. Pangabtin na ka Allah ki banyak lah salah. Aban ko ca orang mukmin tapi ngabtin na ka pangeran pot lopot. Iman aban ka pangeran ki ngabtin na ka pangeran pot lopot. Derma terak ki mon pola na king pada benteran lilin. Terak ki king pada benteran lilin. Derma teran lilin. Lilin ni kemon yuper nirai ka orang mak tapi lilin na tibi ancor. Titikun manfaat kau orang, kaban tibi tak manfaat. Kaban tibi ngancoren justru, kadang lain ya terak. Ting padaman ngode lilin. Terak kan terak, tapi lilin na tibi ancor pak. Nah, sini kau orang mukmin tapi butuh. Orang mukmin tapi banyak salah nih ibadah ke pangeran. Orang mukmin pot lopot ngabdin ke Allah. Maka ngaji. Ayo ngaji. Ini kan. Mungkin kau lihat 371 tak kunci mengajak adzikir sebanyak juga toreh keleban panjangan ya cek maungku asokor. Karena nikmat-nikmat sebagai Allah dah keleban panjangan ni ka benika oka. Benika oka. Ongkuan nikmat sedapat dari Allah ka keleban panjangan. Tetapi ongku ya. Ongku juga keleban panjangan asokor. Patepak, pa bener, pa bagus ibadahna. Karena kuleban panjangan seibu kalian iman sareng Allah Subhanahu wa taala, abak seibri iman. Tori jaga iman, perkuat iman, pasakan iman. Tak ada lain hal sebisa nyekenin dak iman, tak ada lain gini ka al-ilmu. Al-ilmu. Cek tadi reng putu, mun tadi reng putu makela iman. Oh, kula iman kula, tapi putu. Ibadah berarti salah berarti. Mun orang lapu tu mak ibadah bukan minyak pot lopot de. Mun lapu tu ni mak ibadah bukan minyak pot lopot. Jadi makai iman terak keng ni raen kunan. Ya ngak lilin lo contohnya. Ngak lilin contohnya. Isolat lilin ni raen. Tetapi abang tibi in renyo mak leleh. Leleh. Ngajak ma banyak adzikir de pangeran maungku nyokore de kanikmatan ngajak ma banyak adzikir de pangeran maungku nyokore de kanikmatan matepak ma pekus pola pangabdian ngaji muangah de macam kaputuan. Jadi toreh Sya'ban nikah akan membawa kita orang mukmin ke kemuliaan dan kenging syafaat, kenging pertolongan Allah. Sya'ban akan membawa kita kepada kemuliaan, kekeramatan. Sya'ban akan membawa kuleban panjangan orang-orang mukmin ke kebaikan. Sya'ban pun akan membawa kuleban panjangan seteja orang-orang mukmin ke kasih sayang. Kasih sayang. Salah bini na tak wate lebur ke sampean, kalaban ngudi bulan Sya'ban nikah, bini na wate lebur ke sampean. Keluarga na sampean bah bisa teti lebur ke sampean. Keluarga na sampean selaku bodoh lah kau katon ngis-ngis. Dia menyis-ngis. Ya lah kau tak kelem nama bener ka abak lo katon. Ah, tinggal masa atas pelintas lah kan. Nah, ini kak selamat nih. Mun sampean bulan Sya'ban selalu bisa ngisi Sya'ban kalaban baik, maka keluarga na sampean bakal nyaman ke sampean. Ya yang laki sih tak kesenengin binin.
bakal seneng bini ni. Sebenarnya juga yang bini istri kesenengin lakin. Perkuat iman na. Esak bani kalau baik. Esak bani kalau bagus. Esak bani kalau bagus. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, boleh ced berdebu je kim. Berdebu je abon ning malam Sya'ban ni bakon maus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Oneng kan bitang nabon. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nika orang si macaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Bila nikah? Ning malam Sya'banan. Ning malam Sya'banan. Ki ongkuna karena ngokor bulan karena ngokor ni Sya'ban ni kan malam mulja Pak. Ongkuna mau maske tak tepak ke bulan tak tepak kan ni Sya'ban sepenting ya badan ning bulan Sya'ban karena bulan Sya'ban ni bulan semulja. Bani kan milo bakun. Milo bakun. Milo. Siapa napa kali ni? Siapa napa kali ni? Siapa napa kali? Ya bi'adad hurufiha bihasabil jumali. Kalaban bitongan banyak-banyak huruf la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, kalaban bitongan jumlah. Cepon mun la ilaha jumlana huruf panika sebidak belu mega. Nggih. Bener nggih? Coba catat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha kan la ilaha bisaos ni kajaan jumlana huruf sebitak belu. Tambah illa antah jumlana huruf ni ka 400 bulung bolo telok. Subhanaka aneka huruf andi bitongan jumlana sin sama napa, ba sama napa, ha sama napa, non sama napa, kaf sama napa. Sin sanapa nggih, ba sanapa, ha sanapa, non sanapa, kaf sanapa. Alif ko sin sanapa, ba sanapa, ha sanapa, alif sanapa, non sanapa, kaf sanapa, ajumlah subhanaka nika ajumlah 140 tung. Tambah in kuntuh. Tambah ini kuntuh. Alif non ya kaf non ta. Ini kuntuh. Nika jumlah huruf nika 530 tung. Sing tak sampean tak nulis kun bah nulis nah. Diki jumlah aja sana apa pasana. Tulis. Ini kuntuh. Nanggulo makin nulis kini. Ini kuntuh nika jumlana bitongan hurufah jumlah 530 situng. Oh, minadh zalimin ni sebenarnya. Minadh zalimin mim nun dha, mim nun alif lam dha, lam mim ya nun. Mim sanapa, non sanapa, alif sanapa, lam sanapa, dha sama napa, alif sama napa, lam sama napa, mim sama napa, yam sama napa, non sama napa. Minadh zalimin. Nika jumlana 1102. Jumlana 100 jumlana 1000 kok.
jumlahnya 1100 sekedua, jumlahnya 1102. Ada banyak si komentar deki bakon dia. Bibi tong berem mahora patina deki, mulai cetak ngerti tu deki. Cek cawang kenjan. Maban bonan. PWA tak apa pun, mun bedi si tak ngerti, mun si mun tikel mana gula tak ngerti sementing pun apa si debuaki pakai toro fokus. Jadi muqallidun sirfunnya mana sampean. Situ kocak orang se napa niro si murni. Orang niro murni ini tak tanya-tanyaan. Napa si silakan boleh debuaki, tahu mun apa si debuaki ada pegangannya. Lakunin bah, lakunin. Karena cepon pasal orang semaca la ilaha illa anta subhana anna man qara'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalaban adadil madhkur, kalaban bitongan saya sebut takunu amanan fi dhalikal am minal balaya wal awham. Bunyi Masya Allah nikah bakal aman setahun dari macam musibah, dari balai wal auham. Auham ni kenapa auham? Keketeran, banyak angan-angan, banyak ngenangan. Penyakit ni banyak angan-angan ni. Kalau angkep kelut lekor teroan teror ya. Penyakit dia. Penyakit banyak teror ni. Teror ya. Sekejap teror. Penyakit. Itu mentero lengan sampean teror gini baca ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ibu baca saben apa kali? Bitong horopa. La ilaha sabitak belu. Illa anta 400 belum bola telok. Subhanaka 100 tung. Ini kuntuh 500 tung. Minadh dhalimin 1152. Okey. Jumlah apa? Ini sejumlah lagi ni kak. Mungkin aku lihat apa jumlah. Aban dia kalau petok le 3 menit pun. Kalau petok berapa menit? Jumlah ni piro? Jumlahi piro? Kan dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Dimah. Pertama jangan berempah. Sebitak beluk. Tambah 400 belum bola 4. 400 belum bola telok. 400 belum bola telok. Berapa lah? 500 seketung pun ni. 500 seketung pun. Tambah 100. Tambah 140 tung. Sama dengan 692. 692 tambahin 530 tung. Sama dengan 1200 terolekor. 1200 terolekor tambah 1100 seket dua sama dengan 2.300 petong bola lema. Di siapa-siapa orang semacam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin banyakna 2.300 petong bola lema kali. Maka ni kecepon amanun fi dzalikal am minal balaya wal auham. Aman ning dalam tahun nikah dari macam belai musibah ben aman dari macam jadi ya si keter le.
Termasuk orang yang keter ni orang punya teron arwah. Teroria. Padahal sedangkan pemasukan tak sesuai. Teror bodoh. Pemasukan tak sesuai. Kan penyakit mak. Ngenrengan kadang pakun ngenrengan kaban tibir. Tak nyaman dengan. Napa boleh pas? Pas saya keteruan je pas itiin bahandi bah. Aduh, lah saja nambah. Abak roh terus lagi mak. Abak roh terus. Pau tahu orang yang sejak lekar nyata-nyata. Dua tak adu kia berabaan tu. Dua tak adu ngak berabaan kiandi maksudnya. Pandi tu re. Aduh. Allah ngelosot tabuk ni kan. Ngelosot pakun ngelosot. Ngelosot saya nyawa tabuk ni pakun ngelosot. Wallahu a'lam bisawab. Boleh tak ngelosot tongku? InsyaAllah sampung boleh laku tarikh frekuensi sepadah. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma hadina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak. Waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kesalahan, kekeliruan, cek tu ka aki, cek tu sa aki. Nyona sepora. Apakah laku waktu tu frekuensi sepada mantar tetap baring sehat barakah, baring lancar umur barakah. As'adanallahu iyyakum bi ta'atihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung toran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.